أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أخت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي كيرت قرآن أسوا ديني أدي دنيوي أخروي فلا ولتكن لبغن نجه متير ماي أبرتك به قطعهم من واحدكم جندني يقطن خريرة قول واحدك كي دنيا خريمتي وايك في امتحان تكا به قطن كيرت قرآن بقرة سورة الله سبحانه وتعالى يواحد بيان كدبوا في ولي بدنيا الله غلطه الله امتحان كربوا قطن واحد يا اتكا به قطن يا اتها غديق واحد كيف وني. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ميايتك بهيغتم ميايتك بأسايوا مهم كنتته غادي واحدكي فايت وديريكا أول أدي سفر دنوايا الله سبحانه وتعالى ميايتك أنغوا فميوني هم كرون تمرس كلام أرتكم تم الله سبحانه وتعالى امتحان قربا حسيمه دنيا غائبه امتحان قربا حسيمه امتحان قرب الله غلطه الله دوكن لبوالك كيرت القرآن الله سبحانه وتعالى بيان قدوا وحي قربا غوافني ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ميستهون هي قراني هي تمنى من إيمان وجاي بني ما حساب أميهم امتحان نقربا دو كل وين كما إيمان وجاي بني ما أميهم إيمان كان هري كها وركتو بلو متكا أميهم امتحان كان الله كرمت قربوان بدت امتحان كان كرمت قربوان. ولقد فتن الذين من قبلهم ولقد فتن الذين من قبلهم أميهم كريق أميهم وسامتحان قريفة دين
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله سبحانه وتعالى دين أوديغت متك إميوغترين تدورينكي إيمان كمغا تدورينكي كوباكن أدي إيمان وجيميكيان دوغو هدامي هنكي كوباكن تمنى من إيمان وجيمنا إبولة دين غالو كنتك وارد دروميهم. الله سبحانه وتعالى امتحان دك كيترين وامي بما إكان امتحان كرومتك. الله سبحانه وتعالى امتحان تمي كلمة كربوني امتحان تكون الله سبحانه وتعالى حضرة بيان لغندان كباكن حقيقي إيمان كمغا حلورينكي إيمان كمغا تدورينكي كباكن إما هم كرون تباب امتحان كربوا حشيمة بشيء من الخوف والجوع بيروري كم ترين كان تباب لكلمة كربوا بنوها هون كم ترين كان تد كلمة كربوا ونقص من الأموال تباب مدرك ترين بين كل كربوا والأنفس دوبوا نفس تباب لومة جندوا والثمرات تباب ميوات كل كربوا mikan kam tiba imtihan korba hushime wabashir sabirin efada imtihan ta kurimati anna hinduga ekanta tahakkitriwamihum ekanta tahakkitriwamihum emihun nakaliyagfan ufawri kam khabar debwa duniya ke imtihan tahakkitriwamihun ufawri kam khabar debwa alladina idha asabatuhum حقيقي مانا كيتروا ميهن كي ميهن مصيبات داتي كم بولو كم مندبله توالي ميهن جهج كم غوانما قالوا اميهم بنانت إنا لله وإنا إليه راجعون هم كهرون أحرمنك الله ملك كيمة إبهي الله سبحانه وتعالى قردون دكم دهوغي أحرمي وني إله غار تكون أحرمنك أحرمنكي إله سبحانه وتعالى بارو كم كتير نتيجن دوين باكي من نون إله سبحانه وتعالى فريها بيلهم قدره أحرمني وإنا إليه راجعون ندي إله حضرته أحرمن إمبرداني أحرمنتني كم ميهك إمبردي أمتي إله سبحانه وتعالى حضرته ميقطع بني أولئهم إيه كتروامهم نكي أولئك عليهم صلوات من ربهم أميهم نكي أميهم كما جاء أميهم برسلان حضرتهم فاه والسوم الله عازل قربان أميهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة رحمة مغفرة فاه والسوم أميهم نبيه وأولئك هم المهتدون Adi hakiki mana agar thedumak dibikam wa mihun naki hama emihun Allah endoni. Adam mirege fida ulagam yandani Allah subhanahu wa ta'ala ke wahi waswa doswa Allah subhanahu wa ta'ala ilah agar takunna bibayan kodbani waram muhim wahake inna as-safa wal marwata min sha'airillah إن الصفا والمروة من شعائر الله هم كرون صفايا أدي مروايتي الله سبحانه وتعالى الشعار تهجتري ما الله الشعار تهجتري وادكنتكي صفايتي فربدي مروايتي فربدي أي البيت الحرام إبهي المسجد الحرام وركاري هند فربدي صفا فربديا مروى فربدا جاهلي زمانوغا صفا فربدا كاري هر بودو بودے مشركون بحٹا اے بدم کنی اساف یا بدنگئی ادی مروى گا تگا سر بودے بحٹا بھئی نائلہ کیا بدنگئی اساف و نائلہ می بودے بودمی Sofa marwa mi de farok da kaya batta una bodu de budu. Den bayar ehim bulta besore kama mi den ne wara bodu biya de budu ei. Den sofa ya marwa de me do emi hon ga e budu ta kaya dua ko emi hon ge edun tang hama ko dannawa kanta ta mi korani e budu ta hoga firuma
emi huga hasina duga tantan jassa kantata mikorni barakain hasil kurmattaka ding Anas Gafan kime riwayat miwani Anas Gafan kime riwayat miwani Islam din amu fahuga timanna me ekan du kolli moye ebahi Safa Marwa denu hingma mikantata du kolli ye ei jahili ade ka bidan je kama birum Anas Gafan riwayat rawani anna Anas radhiyallahu anhu su'ila Anas Gafan soal kurabuni anis Safa wal Marwah Safa Marwah behe kutum faqala darwiye kunna nara annahuma min amril jahiliyah Islam din nama fahramin firne ei jahili zamanu kandatta hotere ga himilgam wa kam ahramin ge teriang Islam din nama kurang ahraminna kurang bos kandatta hotere ga himine kam ke Safa Marwah demedu ebudu taborha ga hinga ebudu tahoga firma barakain hasil kurmatta kandatta ko wai gangedi kangkang korongai emma falamma jaa al-islam amsakna anhuma ema timanna men e de farubada kari e kongulun arukan tetan huttaya fi Islam din awmafa fa anzalallahu inna as-safa wal marwata min sha'airillah dan hisabun Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa lebbi inna as-safa wal marwata min sha'airillah wahi hamakarun Safa Marwa demedu hinguma kiyai Allah syiar ta hutereng himene igam wa kam ki jahili zamanu ga adata hutere wannana kam nune ije jahili zamanu ga adata hutere wannana kam nune ekan datta hi Allah syariatu ga Allah labwa wa kam ke mima budan alakam kurma kan datta duko budta kakra imha qurban takun durwe Buddha kibai wai gange dua mi kandatta pun durwa Allah wajah muradagen Safa Marwa demeduga Allah kiaman teri kang ada kamu goto hingga hingung enwana ikota ko jahili ada tahu tere ga himilgum wa kamaka ihami ai bawa lebu Safa Marwa demedu hingung sarowgen diai ya Allah syiar tahu tere ga himilgum wa kamikam ga labwa ikan Allah subhanahu wa ta'ala sarau qurab Kubato syiarati orang kini kalau menang ada dini syiar ini harus min syairillah inna as-safa wal marwata min syairillah hamba kalon Safa Marwa ki ai Allah syiar tahu tere bahi edeme do hingga hingungai Allah syiar tahu tere himenikum wa kamke syiar ke ilwara widarwani Allahang alokan kurmattaka alokamit digotuga kurwe kantat syiar misalnya ka bangge go namada bangge e namada waktu nya kurwe yolan ngai ema e bangge ki syiare takbir alon mi takbir ki idwa mas takbir ki syiar ngai ei alokhamuge gotuga kurwe kantattangi talbiya kiung ei syiare Safa Marwa demedu hinga hingum ei alokhamenge ei bekar kamin ei alokhameng Allah syiar ka hutere ga himigam wa kantatta jamra takan hilaukum ei syiar ta hutere ga himigam wa kantatta Ema inna as-safa wal marwata min syairillah ema safa farbadaya marwa farbadaya demedu Allah taka alakang ada konutu higa higungai min syairillah Allah syiar tahu terega himenigam wa kamike ibahi Allah taka kuttamu meke Allah hadrat kuttamu mattaka Ilah subhanahu wa ta'ala hadratan miha taqarrubu wa kuttamu mattaka ilah ruhi wadigatung hod mattaka ilah lobi wadigatung hod mattaka ilah yaman terikang ada kuru mattaka kurwe kantatta hutere himene matgari ma syiarike inna as-safa wal marwata min sya'airillah Allahu
deenuge matir usul tahotre himenigam wa kameke ei Allah hattaka ada kura muhim alokam geterega himene kameke Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata miha ta'abbudi gotunga bahi alokameke gotuga korole kameke gotuga eka himenigen dani faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima faman hajjal baita aw i'tamara hajjwa niyajjum fimiha hajjuge alokan ada korman niyajjum fimiha aw i'tamara adi umrage nota umrage alokan ada koran niyajjum fimiha hajja umrage alokan ada korman niyajjum fimiha fala junaha alayhi an yattawafa bihima ene kan ibis korellete ibis faafe ena gumachakannete an yattawafa bihima an yas'a bihima ede farabad demedu ena hingun ei ibis massage ikamennu ei jahili zamanu ga aadata hutere himenigam wa kam nune eyye muslimun koranje kameke ema Anas Gafana vidaloni Islam din nama fahoga jahili zamanu ga aadata hutere ga himeni higadana kamekkam optiman namenna fenigam birun aharame ekam manawe gatime kuriga sofa marwa demudu bahatta bayar buditakari hingga taketim barkai hasil ko kantat kurang kongolun kantat min du kolli ekko hima Allah taala mengon Islam din nama fahoga buduttakan alokan korwa mikantat du kolla fa sofa marwa demudu higun tiyabe mi hutta meda hekan kuriyak gendashe ei tiyabe mon naf tiyabe fa ferwana kamen nune tiyabe mi diinuga manay hoy kamen nune adi kinge Allah ge siyarata ho terega himenigam wa kamike Allah siyarata ho terega himenigam wa kamekkam nigani ma Allah siyaratan ufulumaki Allah siyaratan ufulumaki mihage iman kan hela kamenge mihage iman kan hela kame mihage iman kan iturugenda kame mihaya alokhamuge lazzat libigenda kamenge awmenna nge tibe fulungu terega se tibe hajj wada tibe be fulungu mura gal khada korwa tibe be fulungu sofaya marwa dindu hingairo tawaf kurayo konkahara ihsas takto mi korwani komfada matire mai shaur take mi hamiyannani ebabutu mihage iman kan hada bodakan iturulu gende e demedu miha higa higumu geterega hada gina zikruta ki hada gina ko astaghfar kurawi Allah tasbiha tahlil takbir tahmid ga ibarat wa ilah wa namfur matiriko e mammi aslu siyar ibn gani ekam ga sabu miha helabbalni miha ga diinu ga tera rangala miha waddayani e ma wara matiri mai kamika Allah hangawani ei tiba hunaka ekam ga ibis kurannete hajja niyajjam fimiha umran niyajjam fimiha sofaya marwa demedu higanjen jahili aadata huterega himenikam wa kamen nune eyye emvima tiyabamihum edemeduga hingairu tiyabamihum Allah hattaka ikhlas tari kama eki e alokan tiyabamihum ada qurar fasau antum lillahi rabbil alamin alam tahu Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata tiyabamihum ada qura alokamik ge gotuga tiyabamihum edemeduga hingashe e matiri mai siyar ufulah tiyabamihum jahili zamanuga kongulun aadatakun tiyabamihum durwe kannashe hima hisabun sofa marwa demedu hingun sarwe ge midiyai Allah subhanahu wa ta'ala mi ay bawa lebo hima ikko takabbas wala tatruku at-tawafa bainahuma edemeduga higa hingun tiyabamihum du kon nudashe khasyat at-tashabbuh bil musyrikin musyrikuna ikko kama vedanati yakama birum musyrikuna ibahi yamihun jahil zamanu ko kongulun kamenge yama Islam dinas hisabun e aadatan natigen ediyai dem yannani hajjuge siyarata ngema hajjuge matire ma siyarata terega muslimun nang Allah subhanahu wa ta'ala syara'u qurbi matire ma alo kameke ma e alo kan tiaban libikan nar
Sofain marwan ay ebburu hajju adi umrah galo kambeterega wallawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sofa farwada kariyan hutti wadaga furta vidalu chiketo abdau bima bada Allah bih abdau bima bada Allah bih Allah fatwa debbi kotaheti mankade gfan mi fatwani mai Allah fatwa debbi kotaheti mankade gfan fatwani ei kibeto ekade gfan marwa du kollabba fa sofai fatwa sofa farwada kariyan wadagati embe vidalu abdau bima bada Allah mai Allah fatwa debbi kotahemi fatwani Allah fatwi kom kotahatto inna sofa wal marwata furtam sofai Allah subhanahu wa ta'ala furtam migenno sofa farbad gawaha dengi fue marwa farbad gawaha emvima nabiyya sallallahu alaihi wasallam as-sa'i kuram fetwi sofa farbadai hadis bukurbi Allah fatwa de bikota sofa farbadai ni fatwani timang kare gwan sa'i kurabba dem farwad macangara wadagan naumu igade gwan kiwa bidalu ai inna as-safa wal marwata min sha'airillahi faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim ya bidalu farwad macangara wadagan igade gwan gefla wi farata mono fulo kolmati korba ay pulo fullawa hunnawa nabiyya sallallahu alaihi wasallam timi fahar zikru korbi komme fahar ko zikru korba dua korba ekade gfan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu komme fahar zikru korba ni wadagen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa korba timi fahar dem farwad dem fahar wadagen marwa farwada wadagen marwa farwad macangara wadagen hama ikut zikr korba timi fahar komme fahar zikr korba doa korba ema sofai marwa ngai yebburu marwa sofa ngai dewana buru ego tungos sofai faragen marwa hajburu mihamawani ei hajj umrah arokan tatta huterega himiligumwa arokame ngai manasik tatta huterega himiligumwa matiyari mai arokame syiar tatta huterega himiligumwa kame bigotoga Allah taala bayan qudba himani faman hajjal baita aw i'tamara fa hajju wa gastuka fi mi'ati umrah wa gastuka fi miha fala junaha alayhi an yattawafa bihima ina yakang ibis fa yakure kame nune ide medugato sawi kurungai wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim wa man tatawwa khairan fardu hajju ada kurumafah fardu hajju ada kurum adi itrabbas hajju hajj fardu fawani umrun ifhar hajj fardu fawani umrun ifhar bi hegge umrun ifhar hajj wima fardu kedigen diye Allah taala ngoni wa man tatawwa khairan adi ifhar hajj mafawani fardu hajj ada kurumafah umrah alakam ifhar ada kurumafah adiwes hajj wa fursat dibejiyam adiwes umrah wa fursat dibejiyam faman tatawwa khairan ei emi hakoni heyo kameke iturang ekan kurmakong ebbes gohen netena ekan itur sawaba daromeyan libigandani salakam yakon timanna ifhar hajj begnami dan timanna hajj wa kan nujihe timanna dan hajjin wa timanna ifhar umrah bejime dan timanna umrah wa kan nujihe dan hisab nimni Allah taala min gawani wa man tatawwa khairan fardu hajjin ada kufimiha adibes hajjin ada kuram furusat dibijjiya ifhar umrah jami'a adibes sena ena hayatu umrah ma furusat dibijji kam gawana ma
ay ena mo heyo kame ke ekamu sawaben nun kame ena kannete embi ma inore bidawani kirtu qur'anuge mi ayatun ebadayat kodde hajju galokon ada kuma ko aneka wasmihaka e fardu ada kuma fahwas hajjadan fursat dibijjiya wa fursat bayanu hifumai ena mo heyo kame kan Allah bahadatu matil ajra sawaba daruma dibiganda ne kame kan wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim fa yahmakarun emihaka Allah bahadratun matibiri ajra darumaya sawaba hewa jasa Allah dirbawane faradu hajji muwaffah umrah muwaffah adiwas fursat dibijja fursat baynu hifah emihaka fa innallaha syakirun alim fa yahmakarun Allah subhanahu wa ta'ala emihaka ilah bahadratun darumaya ajra sawab mimarakot dirbawane fa innallaha syakirun alim alim Allah yuriha kame muladden uligum waras kadani tiaba mi hituga wa huriha kame tiaba mi yalukan tetan ada qurani ikhlas tari kam matiga to dekun tari kam ngowegen to mi huriha kame Allah taala muladden uligan nawe emi heke ikhlas tari kam hori mi warak gamati emi hek Allah bahadatum sawaba darma dibikandani Allah wajhu wadagen ikhlas tari kam Allah hattaka alokame miha kofinama ya alokame ena ya alokame ke sawab miha mahrum ke nudan Allah taala kir Qur'anuga wahi qur'an anggawa fani inna la nudhi'u ajra man ahsana amala hama karun tima Allah subhanahu wa taala ikhlas dari kamal ihsan dari kamal hayya malik kofimiha ena libengunna daruma gelle nuqrabban me sawab miha mahrum nuqrabban me emi hakan hagwa sawaba daruma emi hakatima Allah subhanahu wa ta'ala dirbawana bidan nawawi tir Qur'an ge bagara surat geste fansas abbanai satay fansas non ayat ge men kumwa kaito innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati innal ladina yaktumuna hamakarun wanghana qurami forwamihum wanghana quramihum ma anzalna minal bayyinati falugum wa kita hutren Allah bawa lebitakiti falugum wa kita hutren ma Allah bawa lebi ilmu Allah hadratu ngasa wa kita ka daliluta wanghana quramihum forwamihum wal huda aditidumag min ba'di ma bayyanahu linnas mistakunna ilahu kan tabayan qaddum fa fil kitab ilahu subhanahu wa ta'ala fatuga ulaika yallanahumullah emihunaki Allah emihun la'unil labbar emihunna wa yallanahumul la'inun adi la'unid emihun la'unid bas emihunna libigandane ada kir tu Qur'anuge mi ayata mi tawon wah dakkairu waram muhimu kan tattake mihri Allah subhanahu wa ta'ala bayan kodba eme hortam ekkama ki Qur'an ge kir tu Qur'an ge kurim bawa de mo foitta hoga misal ga Taurat ga Injil ga kirit Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge shakhsiyata behe gotum war tafsil ko wah tanasa hoy ikade fan ge sifa fulta Taurat ga Injil ga bayan ge nasawe ikade fan Allah subhanahu wa ta'ala dunia pun wafah adi Rasul kama ge pun wafah ga erotri mi honna besrangalan ge ikade fan ge tiwai ge fenna sifa fulta ikade fan ga hasikolo ga sifa fulta Taurat ga Injil ga sifa fulta ga dimawa ennos emihum ekan kabulin nukure kiri tu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wahi Qur'an gawafan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum emihun nang ekade gefan enge emihun ge daring emihun nang ge fade ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum emihun ge daring emihun nang ge fade emihun nang ge Allah wa rasulah kangi iha soriha ko saaf wa mi go foitta hoga bote kade fanu go khabarata kade fanu go sifa fulta bayam bele
emihun ekadege faana e dogu kurani emihun nan nege tiennune emihun nan engitibe ema emihun ilmu forwani emihun nan engi fawa kame Allah ga hadratun emihun ga foitta ga assa hori tajiluta hekita faarwegumwa hujjetta emihun ga forwani wara nubakam bodwegumwa amalika emihun ga kurani ifadaing Allah subhanahu wa ta'ala ge fotuga ilahu bayan korba faarwegum wa hikitaka ilma mikan kam forwa mihum emihunna Allah ga hadratun lawnai hutte di lawnai demi hunge lawnai bes emihunna hutte ema lobet nabiyya sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala wa hikrabani alladhina yajidunahu emihunna ki emihunna ekadege faanu feni faawi mihunne kungiccigato maktuban indahum fit tawrati wal injili emihun gatuga foto foi tawratu ga sadinjil liyewigen ne wani ekadege faanu gasiya hurtakaati ekadege faanu shakhsiyata begotin liyewi faywani siya hurtaka hori hawa takin ehwima ekadege faanu emihun nakan nolene emihun nan enge rangalangai nabiyya mi fahu zamana funu bene fahu zamana Allah ta'ala funu bawane kiritmai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan emihun nan enge ehen nawas emihun ekan hama nukuran ekan forwani emihun aharma ga foitta kunete waage muhunnan to emihun eka foi badal kuri maka ewa hagatan foitta uni kuri maka nuhunnan aslu huri gere fan hori awa efoittahuda emihun yuharrifuna al-kalima am mawadhihi ewahatan huri tantanu ewahatan uni kuffa emihun yuharrifuna al-kalima am mawadhihi ema warsahu kitu Quran Allah subhanahu wa ta'ala bayan qaddabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirit nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge teduwarika ekadege faanu wada ekadege faanu mistakuna egwala bidinuga ei haggu dinakka ekadege faanu egwala bi emihun rangalange ema min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ga fotuga mistakuna ekam bayan kodde maffa adi kirtu Qur'an ga kurim bawa lebun tawratuga adi injiluga yas ekadege faanu ga sifurtan Allah subhanahu wa ta'ala bayan qaddum fahuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga sifurta wan hana quramihu timanna minna kan nege tiyommenge foitta hoga ekadege faana be beswa hake nete egota puna miho mihon nange daringenge fadenge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ka ebima efada mihonna be hegotung Allah ta'ala nangawani ulaika yallanahumullah emihunna ki Allah rahmatun dur qurawene emihunna ki Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmatun dur qurawene ulaika yallanahumullah wa yallanahumul la'in adil la'unidde emihunge la'unge bahi tal'anuhumul malaikatu wal mu'minun malaika bekalna mu'minun wasamihunna la'unidde la'unataki Allah rahmatun dur qurawene ma Allah rahmatun dur qurba aswalu haram baganti efada mi macca din mi kamu salam ebe mo ikotaki ko bato illa alladhina tabu tawba mi hum fiyawa emi hum bunamwi timanna menna engi hore kame timanna menna wang hana korwicce engi hore kame nege kaman hedije timanna menna aharmen ikamun tauba wajjayimwe aharmen bitibi haggu bayan kodder aharmen ifawi kantatta bayan kodder aharmen bitibi ehma ikamun emihun taubawe hewa magan emihun emburi emihun na negi hori rangalo kankan emihun bayan kod mistakunna bayan koddi fikamga wanama ela'unatun emihun salami wegindana illa alladhina tabu tauba emihun fiya wa aslahu adiyafo emihun ulun rangalo ko kuriya budang islah wa bayyanu adi wang hana kurikan tetap bayan kodden jehene wang hana kurikan tetap bayan kodden jehene
فأولئك أتوب عليهم فيميهنك يميهنكم مجتمع الله توبة لبوان ميهن وأنا التواب الرحيم جنا جنا توبة لبوان رحيم ودرس كلام جي تيمان الله سبحانه وتعالى هذا إنك فاوا كم فروم دينك إلمر ميراي حرام كم جي إلمكي ورب الأمانة إلمكي ورب الأمانة تمان نيجي هوري كم الله سبحانه وتعالى حضرة الله يوم النادم الله تعالى كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغتم وحي ربني وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك كليك فانا ونادم بي الله سبحانه وتعالى ما لم تكن تعلم كليك فانا إيجي ودان ونوا كنت أو من دنيا غير أو ترين إبسمي إبسيتشن كيتو إبسيتشن نيجي أو منا نيجي باور كنتتن أو منا الله سبحانه وتعالى وغنات بي تسقط بي إما بلوا كيري تماي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبس الله يقولي وعلمك ما لم تكن تعلم كديك فانا إيجي ولا نغنوا كنكن الله سبحانه وتعالى كديك فانا وغنات بي تسقط بي وكان فضل الله عليك عظيما هذه الله بفضل وانت بريكن كديك فانا كمجم ماتيري ماي كم غامي أرمن إمن نبس الله بحضرة منوي إتش إنجي فايني هذه أرمن نن إنجي فاوا إتشكي ورا كودا إتش ورا مادو ميمور علم كتيرين دي فاوني الله تعالى وحي كربني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا علم كتيرين ورا كودا مادو ميمور منوي تيابان نعيك نوي جيناي نعيك كنتت Adi ilmu ketereng kina kangkam mihami engenius emme fortama ena gabulu korenje kamaki timan naga ilmu maduka timan na warak kuda mi warak kam engeni engunu ecce gamacca bodave fakhru wari gam fi kam banyam dendani tahan hatta engunu ecce ge barakai kendigen dani hatta hasdani barakai kendigen ekon timan engi faaw ecce kan Allah syukur adi bes ungan nade pun Allah dan nawa kam gawa nama adi kam ga macca bodawe fakhru rinuwe ehmi hunnange foru kodde ungan nade masai kura kam gawa nama Allah taala himayang itura ungan nade bawana daskodde bawana ilmu bidawani Allah bahadratu gaye huriha ilmu bani ilahu bahadratum ilahu edimodigan nawa fi alaka Wanghana efa hunna kantatta iran negi hunna kantatta unganna adabba ekama benuwa eme muhimu kama ki taqwa waribu Allah hadrata birwatun taqwa waribu Allah taala ki Quran ga wahi qur'ani wattaqullaha atibani Allah birwati wa taqwa waribu wa yuallimukumullah iran Allah tibani negi hunna kantatta unganna adabba Hima Allah hadratat birwati wa taqwa wa hiwaman kurumati miha hurajjakam gawanama ilmu ketereng negi huriyatak kami Allah ganna dagwana ilmu wanghana kurum keterega himini gawa kamekama ilmu midalo ni misalaka hingga fadami ha kumi hikkari mihi giyaka be kodumi geng hunni konta kuto enang ge bai ge hunnata eko enami buni tibandakan ne nangorwanya masakit kurum Kiha bodakam miha faa feri gendana kami ngai kiha bodaka faa feri gendana kami ngai Allah subhanahu wa ta'ala ya hadratum Allah dunia ilmu mistakun ngattaka fonuwa ilma masakkata kangkama benuwa horiya ma'lumata hunara mikan Allah subhanahu wa ta'ala mi dunia fonuwa himani komi mi hakawes engi faa ichaka ko emi haki maroda nabi ekamaku mistakun nang unganna di kam gawana ilmu midawani ena maro di mafahogawes ena maro di mafahogawes ena ga ilmu ebote dunia ena ga ilmu dunia ebote ena unganna di hodiya hingi kam gawana ehmi onto khuri zaman tawlu ilmu bebe kan ballo bebe kan liuba foitakun adibas mihum mikiyawani
huri zaman taga miha wasiyat taga sul zaman taga nung iya kiha unda guligga ilmu fatoram masai kofa wani ebe kadung mi dunia nge fetru ilmu eliuba or foitta pada e foitta hum adiada da mi hum ilmu hasil kore makiha matir sawaba ajrul libigandane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Rasulullah sege gotoga think kame myote miha marum maffa sawab libyan hunne dorta bandu gan midani think kame fiyawa ekkama ki ena du kofada hingga huna sodagate ingena sawab di sa miskite ngala fati enu ne komus kame misala sawab di bene kame kofadi ena du kofada dari furso di dari fulu dua qur'an hinda sawab di bene ena miduna du kofada faida hori ilmu Misalnya timang ingi fori iceng ehemmi hakang inguni ma timaya bor ena mulu bedana tiwe birung ingi fa hori iceng mi hakab bune besnudi hori ha iceng etere ka bahatta ka mi hori marwande di marwadiya maden ena ka wa hakab bune dana mi hakos nunna ena ka matin hadang kullan mi hakos nunna ena ngun hori ha iceng ka ki kabwalang ena idi ema enu nan Imam Ahmad rahimahullah kede gfano galamaka karda he pam mone ko mi haya den nabi alun ke imameti adios kiwa vidawani to idalu ya ke khawbalat den mi duren nuwa na tapunne ema ungenuma ungan na ter mi deba mi anne jeni furatama ungen jeni 10 kuran jeni 10 ungenuma kam ya 10 kurma kam la mi hunna bunaden hadagen goskom bunade vital ene kawar bol faafa ngai e onna gota khilafa mi haka bunade vijja war bol faafa ka ban ema furata mi je 10 quran embe kirit quran go furata baawen ayat kesun e bor kiwa vital war furata ma kiyawan jeni ta'allamul ilma ilmu ganesha janto furata ma ngeni 10 quran mi jeni yafhaga dan uganna dan bijini ima kiyu mafhaga uganna dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Rasulullah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama tiaba mi ko emme hew mi yaki Qur'an uganna de mi hama komme ilmi ilori adi Qur'an no seheng ilmu tabbas uganna de mi unganna denomen neti ekam forwami hum yatikir Qur'an ga miayat Allah subhanahu wa ta'ala hadratu ga ilmu wanghana qurami yahudina nasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam be ko ngasa hore ya ilmu ta mi ko foitta ko bas nakta tawrata injilun e wah ka tulus ko he subhanallah kiya bolu ko he ni adam bi ma dengan naraya ko mi mawdu ga baki waqt kan kuridan Allah subhanahu wa ta'ala awlan min hidayata tawfiq min warqabar min Allah hadrat ilmu min warqadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik